Velika grupa UČK vojnika u ranim jutarnjim satima krenula je u napad na karaulu Košare. Najpre su demonstrativno artiljerijskom vatrom napali obližnju karaulu Morina. Vojnici sa zasednog mesta C4 krenuli su po vodu i ugledali albanskog vojnika sa motorolom. Počela je borba na Košari. Mislim da je nas sve spaslo taj odlazak vojnika za vodu, da su oni su ih otkrili pre nego što su očekivali, tako da nisu uspeli da zatvore krug oko karaule. Znači, nas su okolili sa 3 strane. Znači, ostala je ta 1/4, pretpostavljam da su hteli tu da zatvore, međutim, da ih je malo preduhitrio to otkrivanje na C4.